paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yes! Ay! Adamanin na ilamang ko adilata. Ikabil kon itibag ka. Hey! Sana balay. Tasaan mo't akit kita ni Marikwanang tibag ka. Isu asa anak lata mabuking nga gipuslit itilako na. Marito yan. Nakaluto ako ni di pangaldawan ta. Ay, uwan maray. Mabalintan ti mapanmangan. Uwan maray. Maudi aktun amangan, taagawid akman pay, inakman pay pakanintay po sa may maray. Sige nga rod, maray. Umuna akon amangan, mangan kantulat ta inton umay ka. Ay! Aday ta, nakaurnong akaw itidilata. Saan nga amo ni Marikwanang nga inutek ayaw awid dagitilako na. Ayos! Ay! Oray awan ni Badong ka, adalat taabas tao. Hay! Nabsugak iti husto Inibos ko ti sidaan. Nay, nagbayag ka mo tan anangan, maray. Ayun, maray. Nabsugak ko na. Inibos mo ti nga malukong nga adobo a manok. Ayun, maray. Ay na, nagimas. Sobra kamutan, maray. Si daon ta kumapay inton malam ti kagudwana. Tanapon no mo day tadak malukong. Ha? Ay, kunak, ano inted damday jay asida ak maray. Naga daw. Mala, agluto kan tumanan maray kwanang. Kalpasan anangal daw, inyidanan ititugaw sa agur-uraok. Ay, inayabak tapno ada katulungak, ngam di nakmat gayam matulungan. Mangirarit la iti makan, naimbag kumamon no saan ko asosilduan. Agre-ring ti cellphone ko. Nalabit ani friend me anday tan. Ay, iso kumangag paisaw. Nimot marito yang dayta nakaturog di tatugawan, maray. Wan, maray. Ay, Nakaturog. Idin to tada ka di nga agikilkilo iti asukar alakom. wan nga rod. Awan mo't maitultulong na kanyak. Ad-ado titurog na, ngam ti pa nagtrabaho na. Manungay nga oras, sakbay nga agrieng. 3 nga oras titurog na, no kasta amalpas amangal daw. Kasano nakangarod a matulungan no kasta ngay. Ay, sana balay. Tao may itantay gayim ko at taga-ilay. Isulangan ti kadkadwak dito tersinak. Umay inton madamdama. Ay, nayan ni Marituyang. Awan sirbi na asuswelduam. Nagmayat ti maturaw. Nakariing kan, Marituyang. Sino day ta sa nga ilay, Marikwanang? Ni friend Mian. Hello, manang. Naimbag man ta nakariing kan. Agin dudon yan sakit di day to abakot. Akas laado ti kwarta na. Idin to taawan mo. Oh, apayakas ti panangkitam kanyak, manang. Ay, di nakmanawagan iti manang. Taag kaedad tansa mo. Obeng ni friend Mian, ngam iti si ka, Marituyang. Ay, apay nga da dito'y tersina, Marikwanang. Lading ito nga ibaga, Marituyang. Ngam isuitan ti kadwak dito'y tersinak. Dito yun, ngagnaod. Kautsak ngay. Agawid kan, Maray. Tasaan ka nakasapulan dito'y tersinak. Anya? Nay, apay ngay akasta, Maray. Basta agawid kan, tasaan kagayam akasapulan.
Nay, nanatuyang. Apa yan nakamisuot ka agmag na? Akas laad da kasuron mo, nana. Kasuron ko day di agayom ni Marikwanang. Kunamlan asino anapintas. Ni nana mi anti bagbagayo. Napintas mo't dahi jay bakit nanatuyang? Hun nga raw. Napintas pa'y tibado na. San akas iti duster mo, amursan. Anya? Ibagbaga lang ni Jipot tipod na nanatuyang. Saan mo pa yung masukatan dahi ta duster mo? Idinsapay last week dahi ta. Anya alas tuway. 5 tikas to'y adaster ko anya. Aw? Kat agpapadang at datakop na iti gayadan na, nana. Ha? Di ta kayo man langan na uyaw kayaw. Na. Ay, kat pudnungot nga main adi nasuksukatan ti duster na. Mas dawak Imbagkit di ata maanusan ni nanakwa ng akatulungan ni Jay Tersina na. Imayak maribanang taday bagakken ka. Anya day ta, Mare. Nakitam ka daing tay kadkadwa ni Marikwanang. Agnanaed kat itay jay balay na. Adan asawa na. Saan na nga asawa, Maray? Ngumgayom na kano. Apay, kan asino day ta agayom na? Naam-am muna kano ijay ilay. Apay ngay nga agnanaod ije balay na. Inayaban na kanaw akad kadwa na. Amukon. Tay nasa una kanyak agayom na. Nalastog kidian ni Marikwanang. Tanangalay te pakpakanon na, ha? Uray sika, saan ka day? Pinakpakan na ka iti 2 alawas no jak agkamali. Ha? Ang mas daawak, ta sinukatan na kan kas katulungan na ijay tersena na. Lastog kidia? Na. Agin babak ng ngamay ni Marikwanang. Word maribanang. Agaw awis ni friend mi an ije balay na. Kaya't mo ti umay. Agaliwaksay tayo umat Sa bagay Alamaray, sumuro ta. Ingka nga rod agurbuatan tayin tayon, Maray. Ni Marituyang ngay, saan tayo kadi nga isurot? Saanin, Maray? Jak kayat akad kadwa ti kusit ako, Maray. Saan lang ako kusit? Agipuslit pa'y itilakok. Anya, agipuslit itilakom. Wan, masya na kwa na, ngam kastama ti aramid na. Libre mo ti kanan na dito tirsinak. Ngam, di nanto pa'y maaramid dagiti ipaaramid ko kwa na. Iti 5 nga ibagak nga aramiden na, 2 laeng ti malpas na. Pahingay. Amangan no narigat mo ti ipapaaramid mo. Anya kumangay tinarigat diti tersinak. Sa bagay Nagalas kat ti ugali na Hay, jak magustuhan. Apay nanatuyang, anya tiba gamtay may ka. Kun anya day ta nakabag nga awit mo? Ilakog kumaken ka dagito'y adilata kwaraw. Tawan kwartak. Awan igatang ko iti bagas. Dilata? O kita aglalaok adilata. Ha? Nangalaam ngay kadagita? Ginatang ko Di mo pa hilasidain. Gatangem ka din. Tapno adda kwarta. Saan ko agatangan day ta? Amangan no dagita tay kunadang impuslit mo jay tersina ni kagawad ko anang. Ha? Jak kaya ti agsida iti tinaktakaw. Ay. Awan ni Marikwanang. Nakarikop ti tersina na. Isa agundawayak day to'y. Inakpurusan dagiti mula na akamatis kan parya kan dadomapay. Nagko na nga main nga inikat na kas katulungan na dita tersena na. Ha? Mas nasirsiri ba ngam iti sika Marikwanang? Chip, ipakitak to kan ni nanakwa ng daytoy a video. Nagalasang?
Nagado ti pinuros ni nanatuyang anatang. Di na amo ang nakitak ti inaramid na. Ngamjak nagpadlaw. Ala, ipakitam to kininanakwanang. Wunchep, bakbakatan ni nanatuyang, nga agaala iti di na mula. Agyaman kami iti impasangom, friend Mayan. Nagado ti impasangum Wen tanagagat dagiti kakaanak kak anagluto. Kan naimas ti luto da. Ay wan, magustuak ti luto da. Ay, apay numang lukat ka iti restaurant mo, friend Mayan. Adamot tindagita kakaanakam at agalutom. Wan ngagpaisoan niya. Kayat ko Awan lang amin kadwak amang imaton. Kayat ko, dayjay adda kumamat katulungak. Ay siya kunti maysa. Uray siyak, kayat kumad. Sige Mangkita tayo iti mabalin tayong abangan apagbalinan tayo a restaurant. Siya kunti makaammo iti pagpuunan. Ay na, nagsaya atan. Una nakwanang, saan nga mo ni nanatuyang anaalaak iti video? Tibak-bakutanon. Awan ti ammo ng aramidan, no di ti agala iti di nakukwa. Anya nga iti aramidam ita, nana. Nasken abayadan na dagiti tinakaw na anatengkaw. Agasam ngay, nagadaw. Anya nga iti ibayad na. Katawan samot kwarta na. Basta bayadan na. Tano saan, ipost ko na iti a video kat iso ti kababae. Papayaban na kaninanakwanang iti barangay haul na natuyang. Apay ka now. Ang mga numultaan na ka. Gaputa nagtakaw ka itinatang na. Ha? Ingkan. Adda pa managnak na nagtakaw ka. Isu adikan makapaglibak. Anya pa managnak. Ti video ni Jipaot. Imbidyo na ka. Kabayatan ti panagtakaw mo itinatang ni nanakwanang. Anya? Kababa hindi naramid mau. Nanatuyang. Awan pagbayad kumaray. Isu nga rod ang nagtakaw tawan kwarta. No kasta, ipost ko nga rod ti video. Kat mabuya da kadagiti ado at tao. Sika ti maibabain. Ay ikwa maray. Mabalin ka di ati rice cooker ko lang nga hindi bayad ka. Anya, Dayjay lang hindi bayad ka maray. Pakawanan na kuma. Kun kasyan na ka di kinasyan ka, Marituyang. Inawat ka kas katulungak iti tersinak. Ngam ado ti maday nga inararamid mo. Mananggon daway kalaunay. Libre lang arodon ti kanam. Sobra-sobra pay. Ngam takawan nakpay laang itilakaw. Ay, kwang amen. Ay, saan to na maulit, maray? Ik-ikan ka ititangdan mo. Nga oray awan mo't maitultulong mo kanyak. Tasyak mo't latati agunggunay. Ngam, nagaboso ka. Awan kat babain mo Ay, sana na maulit, maray. Inawat ka lang arudan, tapno ada pagswilduam. Ngam, takawan nakpay. Ay na, wen, Marituyang. Da kaminto ka ni Marikwan ang tikadwan ni friend Mayan iti restaurant na. Tangdanan na kaminto. Addan to pagswelduan, May. Ay, imbag kayo pa'y maray. Tadan to pagswilduan niyo. Ay, siyak nga ta. Saan nakngatamot nga awaten day di agayim ni Marikwanang? Ay, di uray taga-ugas lay ti plataw. Ay, day ti jak masong batan, Maray. Kasaritam ni Marikwanang. Apay ani Marikwanang baak pa'y lati kasaritak ngay. Ti mismo agayim na. Ala inkanto kasarita. Adda ita ditabalay ni Marikwanang. Intun umay abolan ti planok apanang lukat iti restaurant ko tuyang. Ngamin, adu pa'y tinaskan nga si Kaswan, sakbay amang rugi kami. Saan nakadi amabalin nga awatan? Pasensya kang tuyang. Ngam, jak kaya tikaskan ka akusit.
Agipuslit iti lako kan agtatakaw iti nateng. Ha? Pasensya kan, ngam saan ka akayat akadwa. Sana balay, tapasitan tilakok dito istorkaw. Apag isonto, intun manglukat ni friend Mayan iti restaurant na. Sigurado ka kadi amang rikap kan iti isturmaw? Wan, maray, okay lang. Sana bali tagjakmat gastusan di kwartak. No bilang mabanugak iti restaurant ni friend Mayan. O, di agi katak, katagistura manan. Sa bagay Padasag pa'y itati agtrabaho iti restaurant. Ikan! Ikan nyo dita! Gumatang kayaw! Ikan! Ditaoy! Ay umaya kun kwarog! Preskaw to'y lakok nga ikan. Kwarog. Hot. Oh, kita titimbak. Presko dagiti ikan. Bangos kan kalunggaw. Sige, gumatangak. May 1 kilo abangaos. Sige, bit-bita mo, tasa nga supaw. Tamay 1 kilo na ita. Ita mampay ngaglaklako ka iti ikan. Ipakitak ang nagbalbaliwa, kwaraw. Awan mangawak kanyak iti trabaho. Iso nga lako-lako aklaangan iti ikan. Mayat ti kasta. Naimimas gayam ti taraon no nagtaod iti nagbannogan. Ay, pudnot ako namnana. Iso ahos to ti araramidam. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Adi ka kitagtakaw. Binalikas mo pa'y laang mo. Sige, ituloy mo ti agbalbaliw nana. Tapno agsaya ti biyag mau. Ay na to yang. Husto ti kuna ni Kwarog. Ituloy mo ti agbalbaliw. Tapno agsaya at tibiyag mo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Sound effects Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.